India le Pakistan buaina tuntuma chuan kan ngai thlo vele thung do na ni Indus lui tui wangin India le Pakistan anin dawangem kum somruk chuanga upa India le Pakistan in kara in remna Indus water treaty suspend wangin tunla hian India le Pakistan in kar boruak aso sang thar hlea indo mai theidin huna anding le ta ani April ni somni panni sangni somni panga khan Jammu and Kashmir Pahalgam Baisaran Midosa Pakistan mi rol rala chathin terrorist mi pathum te chuan M4 carbines le AK-47 mangin khwalzin an pong ka chiam maya mi somni paruk zetin nun nan chana atam jok chu Hindu khwalzin te anni he thil thang hi kumsang ni pariata Mumbai Bay ani nulama civil mi te chunga ral thuam manga chen na lian ber atling hial Pakistan thlop the resistance front te chuan anti ani thuan puanga India National Investigation Agency 10 an chuina tangin khwalchin mi te pong ka chiam tu teral thuam man te kha Pakistan ram chunga tanga drone manga thla ka ni tian fin fia ani India sarkar in kha thil thang kha apai jam thei hau lo maya me ni ru ka tanga ni som sang ni somni panga chung khan operation sindur mingpuin indona hau tak zet maya kalpui ani India sarkar chuan Kashmir Pakistan obram chunga firfiak hun ma pakwa zet meshal mangina beyai abeyani sipai leral thuam manga operation sindur Indian akalpui baka tuya shekna akalpui tur thu apuang boka hi Pakistan chuan chemlawa lulak nang hiala ngai thei ani dona wangin ngai mo lo thei ani lo tui manga in shekna tur thu hi April ni somni pathum sang ni somni panga khan India chuan apuang ani Indus lui tui in man trom na dan Indus water treaty hi kumsang khazakwa somruka siamni in rampani ten tui anin semna dan ania kum somruk zet thataka an kalpui thin chu India chuan remchanga mangin Pakistan shek nan man zui atumta ani Indus lui tui Pakistan Nunna hnar kumsang khazakwa somli le pasaria India le Pakistan thenshan ani khan Indus lui hnar le afin tu lui sang sang te chu India ram chung lama alo om deu vek maya Pakistan chuan aram chunga tui luang lu chu India in adang chatang ti alau mai ni tuin chu na nasatak achuata ka wangin World Bank chuan ma ala kum ko chung zet anin biak nuwa hedan Indus water treaty hi siam ani tani hen remna hian India Prime Minister Jawaharlal Nehru le Pakistan President Ayub Khan ten mingan ziaka Karachi Pakistan in remna thung Indus water treaty chu zia ani hein remna dana hian rampani ten anzom tur chi sang sang ain ziaka rampani te atangin mithiam bik ruat an nia kumtin in mukhomin harsanom te an soho thin harsanom chuan amasabera commissioner levela in biakna anua World Bank ruat neutral expert mithiam bik atopa court of arbitration rural to court thlenga thlen thei ani India point Indus le afin tu lui te hi amhang tangka emema kolpetha siam nante agriculture atan te baka ei natan amang nasa Punjab Haryana le Rajasthan ramro tak taka ti kong sialin lo nei tu te tan amang tangkai hle Indus basin lui tu hi Pakistan tan an nun hnar ania an agriculture za som ko jet chu Indus lui tu hian athunun tlat awangin India in tuya shek chuan Pakistan tan chuan chemlawa lula kang hlau ani thei hialang Pahalgam in pong ka na thlengkha April ni somni panni sangni somni panga ania atuk chi April ni somni pathum khan India sarkar chuan Indus water treaty kumsang khazakwa somruka mingjiaka anloin rem to na chu sira hnolin India ram himna tider thong thin tu terrorist te Pakistan in akhwa khira a support na ati top ma chu IWT dan lakah akut asil ti apuang ta mia mai ani hetiang boruak ril tak in mung chhomeka in India chuan Indus halui tui luang farkhat po Pakistan thlentir lo atum thua soya wangin boruak aso sang chhole maya Pakistan Defence Minister Khawaja Asif chuan kanram himna ader thonga ni chuan India hi kando nge yang ti in atong chuak ta hiala India hian ram le ram kara Indona siam sei atan tui hi amang ani ti in
international level azual ko ta hial ani Pakistan ram chunga India atangin lui tui alalu thowem voin thleng hian Indus lui tui hi Pakistan ram chunga alaluang lu tho India hian lui pui lian pathum Indus jelum le chenap lui tui te hi akhuap top ngal vek thei ri lo ti khuap topa aluan dan ti son na sazo tur chuan kum tam tak alangai dona wangin lui tui hi ama angin Pakistan ram chunga alaluang lut ri ani amai ro chu India chuan tui data hydrological data in shilton na ati top towa aram chunga tui khwa sang sang atanga tui achu ahun athunun tak tlat awangin Pakistan lamin chenap luya tui luan dan danglam ta chungchanga India hena ziakin a complain photo thung engtin tak ni zelang mo Indian Pakistan lama tui farkhat po luan lu tir atum lo Pakistan ain show sana salhe India sarkar lei puya union jal sakti minister CR Patil chuan Narendra Modi sarkar chuan hmalak na kal zela Pakistan in Indus lui atangin tuitlem te po an hmulo nan na an thong mek tia soi Patil chuan Indus water treaty hi ti chiat alanilova da aniri zok ti soin ramrikal tlanga tuiluang tur dan cha na chu tho mek ani tia soi Prime Minister Modi an he thutluk na asiam atang hian tui farkhat po Pakistan lama aluan lo nan theitop chuani ti in asoyani Patil chuan he thil hi sarkar ho tu lu berten amuna uluk taka thil thlai ani ti asoi bela Prime Minister thupek na hnuaya Home Minister Amit Shah po in he thil hi ama pualin thli thlai ringa keini po in theitop in kan thong mek ani he na hi hun tiam chung nge ya zo ani karing engpo ni se hemhalak na hian Pakistan lama tui farkhat po akal lawang chu ka hril thei chewani tina soi he athutluk na hi Pahalgam thil thlenga wanga rampani in kara boruak achiat hnu le India in kumsang khazakwa somruka in rem na annual swat hnuwa chuak ani ingmolai kha Ministry of External Affairs chuan he in rem na hnuaya Court of Arbitration siam chu thunei na anei lo ti in anhol to ani Tribunal in maximum pondays chungchanga thutluk na asiam tharber chungchanga Ministry of External Affairs thupuang tu Randir Jaiswal chuan India chuan he ko thi dan lova siam ania wangin athutluk na engma apom don lo tia soi India chuan he thutluk na siam chophi anhol maka dan lova siam Court of Arbitration thu chu amasa zong alo hnol to angkham ti in Jaiswal chuan a soi bela Tribunal thutluk na le hmalak na zong chu engma lo ani tia soi Jammu and Kashmira Kisenganga le Ratlit tui thachakna siamna hydropower project chungchanga ko thunei na chu alo chouto ani heminhu hian Pakistana tui hniang hnar lo na azual hlea Karachi khopui chuan tuitlak chamna na satak ama chon meka khopui mun somsari vela tui sem chua a khailak ti soyani politician te chuan he harsan na hi inrel bolna fello wangani tinan puwa hemuna hian Indus tui hnar chungchanga nakin jela thil thleng tur laka riru min lo takin anom mek ani India kan do ngei don Pakistan Defense Minister Pahalgam boruaka wanga Indian Indus water treaty suspend chuan ngong ani zela India Jal Shakti Minister in tunhaya Pakistan hian tui farkhat po andong lawanga ti hnuin Pakistan lam anin thosana salhe Pakistan Defense Minister Khawaja Asif chuan Pakistan chuan ngun takin kan thlira kan din mun a thalova tuilama harsana kan tok don nia kan riat chuan India nen kan indo ngei don ani ati do han ti hian dulo na lan tir satli anilova war ti tongkam amhang India chuan lui tui hi lak pe na tuma India rama lo nei tu tam takte ham thanna na man atumani Pakistan hian a hel khoiten Pahalgama India khwal jinte rong taka an nunna an lak saka wanga India thinrimin Pakistan hel khoite mai baka Pakistan sipai telaka chet atho wanga indona nili chung neya khan India hi achena hleya Pakistan sipai hun poimo le sipai telaka na takin phuba ala Pakistan lampoin khovel ma khan indona khan
ne du kan ni ti in a in cha la ni kha khain do na kha kal zel sela chuan nuclear ral thuam chelek na a thlengang ti in US President Donald Trump khan asoya chu wangin khain do na kha ti top hmalak na angin a cha la ni kha ma se India chuan kha pom lova a hnol bok ani tuya wang hian rampani India le Pakistan in kar boruwa khia thalovin aso sang chomek ni na hriata India in Pakistan lama lui tui aluan lu to lo na tura hmalak mek na hi Pakistan tan an ha hol tu le an thin khei tu lian tak ani in tuna hian Pakistan ram shroi tu te hi anin tho sale ta meka India in Indus River Pakistana luang lut to lova dola tum na le hmalak mek na chu bom manga ti chiat thlangin anin vau pung le ta ni rampani uile kel thun polanga in ngei lo India le Pakistan in kara hian indona chuak le theireng ani le ta hei hi ataka apuak ke ani nga chuan indona thelmi har tak le nuclear hial chelek na thleng thei ani theidon ni te poin helam ngai ven tu te chuan an ring ani Pakistan in vau pung na hi thubuar poleng maya an chantir don nge atakram athleng don ti chu hriat lo kan ilova hetila hian sai pui kalai an soyang main India la hmalak na akal bur mai boxi rampani te in kar boro khian chiat lam apan le zual ta me kan ibere engpo ni sei lo ngai chang zel phot tiang Operation Sindur hlotlin na phena India scientist ro pui pali te ram shroi tu tele mi pui ten Operation Sindur kan soya pianga soinuam kan ti lai ber chu India thiam na manga siam haral thuam kan nei le mandan chungchang ani ome chuti rualin heng nuclear power space technology missile system te baka defense research tu lai tak tak te kan nei thina phena scientist mani hun pum deuh tho haramtana hlan te chanchin soirik tam ani lowani the architect of defense science an ti te father of India nuclear program te father of India space program te le missile man of India an ti te chanchin tlang puile engtin nge Operation Sindur atan tha an tho ve ti tarlan kan tum do nani heng scientist te hi India rama institution poimo mai defense research and development organization Department of Atomic Energy Indian Space Research Organization le dangte om theina na mi poimo abul tum tu nia soite anni Dr. Daulat Singh Kothari hi kumsang kha jakwa parukhan Udaipura apianga kumsom ni palimi ani in Uttar Pradesh sarkar puina in Cavendish Laboratory of Physics a research ti turina kala khati hunlaya physicist Thaberaber Ernest Rutherford P kapija le RH Fowler te kianga khosa kumli velzen zone research ati hnuin kumsang kha jakwa somthum pathum khan Cambridge University atangin doctoral degree amuani India ramin zelena mukhan Defense Ministry a scientific advisory na oma chutia mani ke adin alo chulta ka chuan ma choble ma bak ako hle Dr. Kothari chuan Defense Science Organization din thatia hei hian tumber chu India ram ven himna konga science thiam na manani Defense Science Organization hi anua Defense Research and Development Organization ti in a ming kha kani DRDO a hian electronic material ate nuclear medicine ate le ballistic science ate research an be ngala DRDO wang hian India ram churam dang puina tel lovin mani aral thuam siam chua konga na satakin ma sona DRDO hian hun tam taka laboratory nein atam jok chu Kothari a hona hnuaya dinani henga wang ti hian Dr. Kothari hi the architect of defense science tia soyani voina kanral thuam siam drone te radar system tele adang te hi heng hun laya an siam nilo ma se hetiang siam theitura mel lunglo phuntu zinga thlok bur pakhatani Dr. Homi Jehangir Baba hi India ramin nuclear energy kan man tangkai theina na tha athona satawanga father of Indian nuclear program tiani kumsom ni pakhat mi chawani in theoretical physics lam hoi research titurin Cavendish Laboratory Cambridge chajoma tichuan cosmic radiation chungchang te zirin kumsang kha zakwa somthum le panga khan kumrukdon lai research abe hnuin doctoral degree amua englana lekha zirlai hian ahun laya physicist thiam berbera soi Niels Bohr James Frank ale Enrico Fermi tinen anin tongani cosmic rays chungchanga an tho that abikin baba scattering amu chuwa wang hian khovel hriat a tho hialani
kumsang kha zakwa somthum le pakua World War II in Europe atom chan lai khan India rama oma Indo pui chuan Cambridge lama an hatho chunjom zel ati khaila ka wangin India scientist Thaber Paul Dr. C.V. Ramana Nuaya reader na thoktur in Indian Institute of Science azomani IIC a thola hian GRD Tata nen tangkopin kumsang kha zakwa somli le panga khan Tata Institute of Fundamental Research andina an tumber chu khovel pumhua puwa za puyom lotur physics hazirna denani anu deu kumsang kha zakwa somnga le pali khan baba vekhian atomic energy establishment Trombay adin le boka baba hian khati hunlaya prime minister puneru akha ramin ma son theina na atomic energy poimo zia asiat thiam tir theya kumsang kha zakwa somli le pariat khan baba du thu samang ngein atomic energy ek nein atomic energy commission dinania akai suena noya India chuan tuma puina tel lovin nuclear energy program akal pui theya vandoi thak takin kumsom nga le paruk mi chau ni in kumsang kha zakwa somruk le paruka thlona che suala aboral hlau mai athi hnu lok hian ama hriat rengnan AEET chu baba atomic research center ti in amhing thla kani baba hi tuna nuclear energy thasui siam chuana na kanman le ral thumatana kan kol theinan thiamna le manrua phomkhom tu ber ania operation sindura khan nuclear ral thuam man niloma se Pakistan in a nuclear ral thuam manga min vau durdur laya kan thlamuan na ber pakhat chu nuclear ral thuam kan nei ve hiani Dr. Vikram Sarabhai hi father of Indian space program ti hiala soi ramdang phungboma som lova van thengrenga thalem kap chuak thei kan ni theina tura mi poimo ber pakhatani kumsom pariat mi ani in Cambridge University azir turin UK apana kumsang kha zakwa somli khan khovel in do puikara Tipos in natural science azo thea Indo pui wanga zir chunjom thelovin India rama CV ramana nuaya zirna chunjom turin IISC azoma Indo pui zo nuin a research chunjom le turin Cambridge abel lea India in zalen na amu kumchen doctoral degree anayani Sarabaya hi India rama ara theiber laile miten space program chu sumsen thon na mayani anti lai puwa ril runwal mi alwa space technology chu ramhasona turani ti ringa beitu ani khahun lai tangdai to khan India hian space technology chu inbiak po na khochin shillok na resource management le adang tia ta na man hun tur amuloka he ama clear te hlotling tur hian kumsang kha zakwa somruk le pakwa khan Indian Space Research Organization ISRO khovela space program hlotling bertia chalngam in ngana lungphum chu phumani akai shoina hnuaya hian Thamba Equatorial Rocket Launching Station dinania ti chuan India siam rocket ka chu amasak ber Rohini 75 chu hlotling takin kumsang kha zakwa somruk le pasari khan ka chuani December ni somthum sang kha zakwa somsari le pakhat khan kumsonga le pahni mi choni in Sarabaya hi Trivandrum lungphu cholin aboral ma lok point SLV design chungchang soin Abdul Kalamanen anin bia ka tangin da kar khat po aliam man lawang ti in aboralani operation sindur hlotlin theina na thilpoi mo tak heng satellite manga nu chuite satellite manga mi an thakte GPS manga diktaka mesal ka chuate tuma shet velo tura him taka in biak po na satellite man tele adang te hi tuna achunga kan soitak te awanga ban pha ka lo ani Sarabhai le baba kha anin ko fuwa baba nuclear energy lama buai puya Sarabhayan space technology lam kumsang kha zakwa somruk le parukuma baba thlona accident wanga aboral khan mitam tak chuan India ram science lama ma son na abik takin nuclear energy program chu thuan nghal deuh mai tura an ngaya amairo chu hun taka Sarabhaya aron langa ama anloin kopto na wangpo anianga space le nuclear program chu akai suai theani homi baba boral nuwa atomic energy commission and kultura chairman atana somani khan Sarabhaya chuan heti hian prime minister hna aziak tundin hmuna hian mo phona lian tak tak pathum ka kowa atlameka pakhatna chuan physical research laboratory a director le professor kani na angin mo phurna len tur kaneya ka research chunjom le kanwaya research ti de boi buyan ngai apanina chuan Indian National Committee for Space Research Program
chairman kan ni ba ka rocket le space technology maso na turin project tam taka mo phurna kala apathumna chuan kan chung ko sum don na abik takin chemical le pharmaceutical lama hian policy duante akal phung tur ruam hante akai noya research kalpui tele chung zong zong afel fayam ti en dikte kakowa ain nga la yani ti in hengba ka hian henghun lai hian laboratory of nuclear science Massachusetts Institute of Technology USA nen ngortaka an tho dun la yani ma se heng zong zong te a hian ramin ako na chu angai pui mo jok chu wangin hun thol jok ani theina nan chung ko sum don na chu ban sanin a thi thlengin atomic energy le space research program chu atul pui ta ni Dr. APJ Abdul Kalam hi Rameswaram Tamil Nadu October ni sompanga sangkha zakwa somthum le pakhat khana pianga Missile Man of India tia mingleman phua chan po hi India ramin missile nuclear ral thuamani na konga atho hlok e mawangani chungzinga chuan kumsang khazakwa somko le pariat kuma nuclear ral thuam pokran chu hlotling taka anen chin po kha mi te hriat hlo po la niome DRDO in India chul chuang missile siam tura integrated guided missile development program aduan khan Abdul Kalam hi amazing hlap tu ber ania a ho na hnuaya hian ekni le prithvi missile kan ni that ber pani duan ani hetiang thiam na mang missile hi tuna operation sindur po man khani heng scientist te atanga thil enton tlak tak lo lang chu science poimo na le chumin ram hason na a thlen theidan ram shwai tu te an hriat thiam tir thei eng party po sarkar se science and technology in ram hason na a thlen nghal theina tur lam hoya mala turin phur takin an tho pui thei vek basic science hi technology thanna na poimo le mithiam ronchor chuana bulani ti chiang tu te an ni science le technology manga mi pui in lungrual tira phwar khom thiam an ni na hi suai ro pui an ni na nem nget tuani kan mi thiam ten mi mal hotlin na sang jok u maram danga emo mi mal sum don na emo an thiam na le wanglai hun an man ral hian ramin a thiam na a chhor theilo heng scientist te sing no na tang hian lok na u maram hausa te ta na thok tura pe mai lova ram ta na kan thiam na te kan hnan hian ramin na satakin ma ason theiti chiang takin alo langani Pakistan boina le abe bom manlai chuan Jammu Kashmir hi hlom khat nilovin asanga soi an ni thin kumzabi som pakwana lai holvela khan Dogra dynasty ro real na hnuaya infinin Jammu Kashmir ti alo ni tani kumsang khazakwa somni le pasaria British India chu India le Pakistan a ain thena Pakistan chuan Kashmir chu aram chunga rin lu atuma wangin India nen anin dawani kha independence zo vele khan Jammu Kashmir in chu na hi a in tran ve ngalani anuain ka haite aum chowa Jammu Kashmir chu ram pani te hian anin opsem ta India opchin le Pakistan opchin hriat sannan ceasefire line siam ni in iweno chu rem na siam tu ani kumsang khazakwa somsari pania Simla agreement khan CFL chu line of control LOC ti na thla kani KM somkwa prukvela thui ani bok Pakistan oblam chu Indian mit atanga thlir chuan Pakistan occupied Kashmir ti ni in neutral mit atang chuan Pakistan administer Kashmir PAKMO Pakistan occupied Jammu and Kashmir alo ni tani POK hi square kilometers singrial le sangruk chuang hreta zaw ni in rambung ni Gilgit Baltistan le Azad Kashmir te huam Gilgit Baltistan khopui ber chu Gilgit ni in Azad Kashmir khopui ber chu Muzaffarabad ani thung Gilgit Baltistan a hian mishing maktaduai ni point pathum vel chengin Azad Kashmir a hian maktaduai li point pariat bor vel an cheng Gilgit Baltistan hi Azad Kashmir a in zaw zok ma se mishing cheng an tlem zok Azad Kashmir a hian za deuh tho chu Sunni Muslim an ni Gilgit Baltistan a ero anin polnuk thung kumsang khazakwa somruk le pathuma khan Pakistan chuan Gilgit Baltistan ram tlem chu China asa thlak ve ani POK hi Pakistan rama province pa ngai anga enkol ani chi alo Azad Kashmir le Gilgit Baltistan te inop dan po ai nang lo Azad Kashmir lam hian president PM le MLA ne in Urdu tongin Azad Zalen anin ti ani Gilgit Baltistan hian CM le MLA ne in antu nei na bituk chin siamani abaka chuan Pakistan sarkarin direct in thuanei Pakistan in heram bung ain kol dana hian in hnialna tam tak alom photo
kumsang ni som pakwa khan Pakistan Supreme Court chuan GB hi province Pakistan a chuan state tilovin province anti ti senonila province puitlinga hlan kai theina nei ti lo puang to ma se tun thlengin province puitling ani chuang lo POK boina hi thil tharani lo tun tuman boina hi kumsang ni som ni pathuma in tran to kha ni ati thei kumin September thla chon lama tang to khan Joint Awami Action Committee hoi hotin Muzaffarabad a lungoi lo na an lo lan tir zau zau to Awami ti hi mi puite ti nai mo mi puite chungchang soina ni in Arabic tonga tonga la kani thotan ni kalta khan Muzaffarabad a lungoi lo te chu an chuak khom ta ram shoi tu te ham thanna tambik lutuk karman to tak tak a thlona an dong te power electricity man an choi ve lo te an du zat petrol diesel a thlona an mang thei te chu ti top an du thu anaw pui ta ni an tam lai berin mi pui te hi sang ruk vel chu an ni ome thil chi sang som thum le pariat an ngia ta Kashmiri ral plan Pakistana kho sa te tan assembly seat som pani da sak ani chu nuai bawan du POK boina lian ber pani chu in rel bol na lam boina le mishing te kho sakhar sat na te ani mishing te kho sakhar sana ti hian ele barman to lutuk te bil sang lutuk te infrastructure an nei chawra lutuk te huam atoi zokin Pakistan sarkar ra be na antur pe to lawani mi somin nunna chanin zanhi chuangin liaman tura report ani Awami Action Committee shwai tu saukat Nawaz Mir chuan mi malti bi kan nei lo Pakistan in minop dan kalmang pumpui kan du lawani hei hi mi puite har sanna le kan dingna hum hal tura be na ni I har sanna po ani ve kan zawai har sanna ni tangrualin he omna fair lo do turin kan o kan chua zelang atia hei hian an lungoi lo chan chu a soi fia hle Pakistan Senate member pakhat Aimal Wali Khan pon Shehbaz Sharif le Asim Munir te chu thil zuar an ni thu soin Donald Trump ne na Pakistan ram chu an salme kati mania Shehbaz Sharif le Asim Munir ten Trump an mu khan briefcase an kengtel US President mutura briefcase kenglu thi an wang vio he hian rin hlelna tam taka siama Pakistan hian oil reserve le rare earth minerals mangin Trump hi atlona ngai ani ral thomlama thodun na thuk jok po an lo siam ani angem ti ngai tu na siam midang mu theilowin anin kom ho nge ni kha enge an soya eng thutlung na nge an siam hriat ani lo Pakistan sarkar po angoi thei ta bik lo police te che dan chu anun ron thla ka tia chui an tumba ka PM Shehbaz Sharif chuan POK a hian palai tirin lungoi lo te nen in biak na an nei ta ni electric bill le thil dang man sang te po en non an in tiam POK chungchanga dan pui po ni som ko chunga siam that an in tiam bok adang neu po in tiam nualin remna thulung an siak ta boruak adai ta de uriani Pakistan a hian official takin province pali oma Balochistan hi azau berni in Pakistan ram pumpui zaw zonga tanga chuta za somli le pali vel zet a huam Kyuta chu an khopui lian ber le capital ani kumsang ni somni pathum sen sa sang chuan Balochistan a hian mishing makta doi som pali point pariat vel anom tuna ero hei hian an tam toang Balochistan hi Pakistan a leilung haus ang nga ber ni in natural gas lungal thei copper rangka chakle thil dang tam na ni minerals chi sang som nga chuang om na ni China puina in Balochistan bula hian gwadar longchon na din ania leilung hausak na lai chu asa thon chu anan manani heti khopa leilung hausak na nga si in kongsang sanga te in Pakistan rama province re theiber alani tat si he province hausatak hian Pakistan GDP a za pathum borvel chau atho ani nie sipai tele Pakistan civil sarkar tang dun chuan Balochistan hausang na hian suwa samna sat em wangani aleilung hausang na chau an duwa kongdanga en san an hlo le siani Entiernan Chagi district a Saindak rangka chakle kopar lai chona khura atanga sum zong chu Pakistan sarkar le Chinese company ten anin sem zo de uvek zel hetiang hi soi tur tam hle Balochistan province sarkar chuan leilung hausak na atanga sum mu za panga borvel bak an changai me ulo Balochistan mi puite chu ra be tlat an ya wangin in lak san du pol independence du helpol Baloch liberation army chu
kumsang nia khana ding ta mi fir fiak thlop tu Pakistan sarkar chuan BLA te hi mi fir fiak ativele chawngani BLA te hian Pakistan sipaya le sarkara Balochistan mi tamjok an telve andu ma se hei hian tan a hlawma hria in Pakistan sarkar chuan adang charani digle huai sen takin thil an ron tiang ti an hlau ani beramai na thok tu te chu hlo tlem te in hlawm tak takin na tho ti ran ni human rights activist tam tak chuan Pakistan Security Force ten Balochistan mi puite an ti du da zia te an au chu apuina sa thin mi tam tak chin hriat lovin an bawa a chan hriat lova Nunna chan po an tam thei fu mai mi bo chung te chu Supreme Court a te an zual ko thin sarkar chuan a chui tu tur commission te po adin ve thina eng danglam na ma om ngai lo Supreme Court in Pakistan sarkar chu mi bo le chan hriat lova mi an thi fo chung changa thiam lo a chan tira ma se sipai thil ti theite anin rol mi wa wangin tu ma shrem an ngai lo an mani hlok nan chuwa China a tho pui chu huain BLA te hian Chinese na thok te ba ka Pakistan sipai te po an be fo ani kha tam tak chu an ti hlum to ani nikumari ngot khan voi za som nga vel chu BLA te hian Chinese company na thok te le Pakistan sipai te an be rel an shroi koi thu te po kan hriat kha Pakistan sarkar in Baloch mi puite lungdam na tur angai tu asi lo wangin ani telin BLA thlop tu an pung mek mani mai po khan BLA te hian kalata le turbata Pakistan sipai te bein sipai paruk an tilum ral thuam changkang jong mangin na sajokin Pakistan sipai te le en thatu te be zui zel antum BLA pola tel an pung zela tuna hian sang tam tak an ni to a hriatani miang za chiange tiaro hriat har tun na India le Pakistan India chon Pakistan chu POK buaina ama chondana mishing dingna chanbo rap beta puin aphuang tok semna museati Pakistana Sindh province le Gujarata run of Kutch in Kara luang Sar Creek lui naya Pakistan chuan tu naya sipai mun puithar sipai quarter emergency airbase baka army navy le air force lam mi tele anral thuam te adale cheu mai civil mi te lu theilowin helai bora hian anin kulmek Sar Creek hi ramria tak luang ma se India le Pakistan hian anram chunga oma anchal ve in anin chu me kani Defense Minister Rajnath Singh chuan Pakistan chu vawin Pakistan in helai bor hi lak lui atum chuan history le geography thak danglam hlok khopa chan let na an muang atiani Indian Army Chief General Upendra Dwivedi pon Operation Sindur 1.0 angkhan kanin sum to lowang Pakistan hian mepa lan ve ala du nge du lo ti angai tu arum na tur khopin kan che to ang Pakistan hian mepa lan zui ve zel adu ani chuan mi fir fiak a thlop na hi ban san turani ati cheu mai Indian Air Chief Marshal Amarpreet Singh pon Pakistan khosajia hi thil pakhat aram chunga mi fir fiak tam tak om te hi engtin nge ati ti a kan te zelang Pakistan hi achimom le viau chuan kan hmalak na hi kan ti top lai lok ringot ti hi ka soinon du ati ve bok India sarkar chuan Operation Sindura ala top lo thu alo soi to ani kha Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan POK hi India ram ani lo ti hi kan pom ngai lowang Indian Parliament point POK hi India ni ti ngai dan het tak ani party sang te point chuti bok hei hi tangruala kan din na ngai rengani ati ani soi chomin Pakistan in mi fir fiak a thlop chu India om tinuam lo tu ani thule fir fiaka chet na chu en liam ani lo tur thu te chutiang aom le chuan India chu a chet le mai tur thu le history a po India chet to dan mu tur aom thua soi zui September ni som ni le pariata Dubai Asia Cup Cricket Tournament rampani te hian an khela anin chibai du lo kutzai zirin fighter jet ka thlak lai te anin so khuma match referee ten po an buai nak mai India hi Asia Cup an champion Pakistan Cricket Board Chairman le Minister ni bok Mohsin Naqvi ne na tangin trophy an dong du lo bok PM Modi chuan exa khel muala Operation Sindur kan nei zuya a result chu angai reng India boka chak kan cricket player te kalom pui hle ti in a po sak Pakistani ho an ngat hle
Pakistani Taliban anti maite po hian Khyber Pakhtunkhwa province le Pakistan in direct of tribal ramate Pakistan omna pai thak tumin an helmek Afghanistan Taliban tenen in zomna nei an nia Pakistan khopui dang te po bitumin an helmek ani Pakistan hian independence an mu nuwa PM misang sang som ni le pakwan nei toa full term kumnga thokling tuma anum an la omlo hei hian Pakistan politics chungril boina thuk zia atilangani Pakistan rama hian Myanmar ram thil thleng mek angkhi a thlen na chan saum ma se sim munir le atir ka te hian civil war a thlen an hlau hle POK le Balochistan baka province danga po lungoi lo na atam tial Entirnan Sin province te Pakistan sarkar hi ain siam thallo chuan helpol pian bil teu po ni se amak lawang Pakistan a hian Myanmar angin rampum huam deuh thowa sipai te le helte in beina ala thlengangem Pakistan economy tlanhiam roi hi tram hian a choi kang donem Pakistan hian ram chung le India a chu saklui POK ngai venzokin India ti buai asim dewangem Pakistan hian in fiamnan mailing amang ti setu te kan ni he mailing hian a kangkai zel donem zona thlir alani ilo thlir zel phot mayangu China in Golden Dome ativeta India nge ative Khovel pumhuam phatur air defense system chuhan ngai tuate science fiction film ami te po ang jok ma ome hetiang khopa huam zaw air defense system hi khovela ala om ngai lo ma se China chuan ka siam chuak ta e ati mau mai hetiang aboi pui om hi ama in siat anilo arukin alo be ngat emoni don le Donald Trump chuan kumin mei tha khan American Golden Dome air defense system siam tumna puang ani kha ansum sen turpo tlem lo dollar billion za som sari panga velani kumthum chunga pe manan tum mithiam te chuan asiam na thilman le mishing tha chorman jongjong an chutin ansum man hi dollar trillion thum thleng po ani pha kan ring hial China chuan US dan thik niom takin air defense system turu zet mai Golden Dome asiam chu amasak ber chu a test a mek ni in a puang Chinese Golden Dome hi boruak a lawom lo thok shet lok na hun sang sanga da thunchom vek ani bera China chuan space lei boruak le tuipuya en thak na mit sang sang tam tak ada fer furani satellite mangte tuipuya lang thei in thak na mangte radar mangte thona mangten le sensor sang kang dang te manga an thil sial le man te chu platform lian lutuk pakhata an thon lu zung tamayani China tumber chu khovel khaimuna tangpo boruwa ka chueng po lo sia zung ani tum khata sang chuang fe lo sia theya lo ka thlak theian tum chu chuan Golden Dome hian ati thei don ni in an chal bok satellite le radar tamjok man ti lamain data transfer khol changkang ten an thil mu le sia te an thon dar zung theina ti maila chumilama China hian tan ala zoka hei Chinese Golden Dome lai mu chuani Indo long radar satellite thunzom vek hi thil na mai lo takani China chuan ati dan trick a hreta ni na in soi burwa ka thlong na zong alo manina kap thlangal vek don lo AI mangin hlawom lo po alo clear thei don bokani ome computer kal tlanga in beina le electronic jamming kara po aboi lo ni in an soi le zel he Chinese air defense system anen chin mek hi an soyang ani takani chuan aturu hleang huam zaw le mu hlat thei hi khovel geopolitics a hian apoimo mai sia khovel geopolitics a China avor kang le zual don MT chu hunin a shilang India mai big lo line of actual control borvela Chinese airbase thu sheranin DRDO chuan tlang sang taka da chi big radar aboi pui mek heng radar te hi Tibetan tlang chung zola tanga fighter jet lo thok chuak te lo siat nan bi ka ti ani Chinese fighter jet J-20 po lo siat lo se thei tur khapa chang kanga duan tumani lo tling tak mole he tlang sang radar hi ISCCS S400 le Akash NG10 po thunzom thei turani yang lataka daulat bek oldi le Arunachal Pradesh a tawanga he radar hi somatanga sompanga velda tumani Sikkim le Uttarakhand po da nual tumni in kumsang ni somni pasaria test man tumani
Tibetan Plateau hi square kilometer maktadoi khat vela zaw ni in asan zong hi tuipui zola tangin meter sangli tanga sanga vel layani Tibetan Plateau a Chinese Air Base Hotan le ngarigunsa atanga fighter jet lo thlok chu India hian loman thei atumani India hian tank destroyer po aboi pui meka melma abikin Chinese main battle tank le armor personnel carriers laka in Vietnam helier theira bar tayar mang tur hi duang don tank ka na anti tank guided missile apai don bok ahu hawa melma drone thlok laka in Vietnam lir theite chi khaltu omlo unmanned ground vehicles anti chu drone ka thlak nana siam tumin ma ala mek bok tin India hian drone be let dan tur dang ngai tu chuak bokin fighter jet tha a drone da theya modify dan tur angai tu mek meshalang devin fighter jet tha a drone chu da anianga pilotin meshalang main melma drone ka na mang theyang India hi sumren chem ngai puimo ania melma drone chu meshal man to puipuya kap lovin fighter jet atangin drone ve kina kap thei do nani he hian sum tam taka se fang melma drone man tlom ka thlak nan meshal man to puipui lo man bik chu a fu che lo ni in India chu na ngai the just MK1A engine F404 repair le maintenance tina tur maintenance repair and overhaul po India ram nge ya din tuma hmalak me kani Indian Defense Ministry chuan defense lama India mason na azona zuan tir tumin kumsom panga chunga ti hlotlin tu road map aduang rup to kumin hi in siam that kuma apuang bok India Defense Road map a hian nuclear thachak na mang in do long tele aircraft carrier long lian te next generation battle tank te steel bomber drone te AI mangral thuam sang sang tele space phangtang kai chi ral thuam nei tumna te atel nok mai herod map noya hian tuna T72 teng te thlak nan teng thar sang khat zariat vel nei tum ni in tlang changa man chi light teng zali vel nei tum ani bok tenga wa chi anti tank guided missile singa vel ni na turte bomb siam chop improvised explosive device omna sia su the robot zasari vel ni na turte potel heba ka hian herod map a hian Indian Air Force chuan satellite tak tak ni chialo satellite anga man theima se space a omlova khovel borua ka pseudo satellite anti mai somsari panga nei theina tura kengtel drone chi sang sang le bombit nei tam tham tak nei beltum na po atelani fighter jet lama Su-57E Tejas LCA Rafael M le AMCA te chu ti tak zetin a boi pui mek bok heng hi chu kan thafur to nge yang India Armed Force pathum tho ho tir tum thu khovel ram tamber hi chuan sipai chithum Army Navy le Air Force an neya US Aero chuan Space Force anei tel khovela niom chunani heng sipai peng sang sang te hi Armed Force chu an ni maya a shan emo amalmala Armed Force te hi omlova bial pakhat vil tura in puiton thei tura ho tu pakhat noya Navy Army le Air Force te da khom hi theaterization anti Indo pui pan hi na lai kha chuan US chuan alo ching ma saber to US pa ka China le ram dang tam tak point he kalphung hi an mang mek India chuan tlai kho nuwa mi ti da nanga ti atum vea ma se du angin dang lamna athleng chaklo tun haya rangzo ka herom han hi kalpui tumani thu Defense Ministry chuna puang India hian Kargil Review Committee le Sekatkar Committee terot na angin Navy Army le Air Force te thunjamin ho tu ber pakhat nein Andaman and Nicobar Command chu kumsang ni le pakhata alodin ve to a Southeast Asia le Malacca Strait Vilnana ti ani hekum hemi kuma tho hian Armed Force pathum te chu thuk zok olsam le rangzo ka an tho ho zung theinan Integrated Defense Staff chu New Delhi a din ani bok kumsang ni somni pathuma Inter Service Organization Act pass ani bok he theaterization ruam han nan hoya te chu Integrated Theater Command ti aniang China sipai te chu Integrated Theater Command panga kumsang ni som paruga khan alawin thento hero man nan hoya hian India rampum huwa pa Army Navy le Air Force zong te chu Chief of Defense Staff in Enkol donani tuna India CDS chu General Anil Chauhan ni in manni lokhan na kummei tha thlenga anha tho zom tura roinon le ani tundin huna India ma chon zong in China chuan Western Theater Command pakhat top ani
he command sipai hlom khat timayang kan the thiam thawang he command hoya hian army le air force an telani India ero tundin huna China ma chonzongin command sang pasari awm mek apumpuya thlirin India ram hun sang air force army le navy te chu amal te in an vain command som pasaria an in chen mek he hian thoho na le tran rual na ati thatok lawani India theaterization hi ta tola kalpui tumni in theater command panga emo prukvel rot mekani tuipui lam viltur maritime theater command hun pui chu Thiruvananthapuram Kerala da tumani he command hian eastern le western naval command chu chun finin air force le army po an tel toang Malacca Strait le Indian Ocean uluk takinan vildo nani apanina chun western theater command ani Jaipur Rajasthan chu he command headquarter aniyang he hian Karakoram tlangdunga ladaka Saltoro Ridge atanga Gujarata run of Kutch thlengvel ahuam don Pakistan laka inven na ani ber apathumna chuan Northern Theater command ani he hian ladaka atanga Arunachal Pradesh baka Myanmar le Bangladesh ramri te huamang he command hian Mizoram po huam ani chu adot le chuan Eastern Land Theater command ani he po hi China laka inven na tur bokani he hian Army Eastern Command le Air Force Eastern Air Command te chu chun finatum pangana chuan Air Defense Command ani he hi Army Navy le Air Force te Air Defense System te theu thunzom tu ani yang adot le chuan Logistic Command ani anni hian Armed Force pathum teral thuam le mamo sang in thon kwal chung laman buai puyang tuna Indian aspai te sik soya tumna hi rotna alania anti tak huna thil aladang lamhlek thei ti hretelila hero manna hi alotlin chuan India ram defense history a in siam chana lian ber ani hialang Indian Navy te hian air defense system trigun an neya IAF te point integrated air command and control system nein Indian Army ten akastir an neibok akastir hian IACCS le trigun te hi thunzom vekani India chun hete air defense system thunzom mai hi du tok lovin a mishing atepo a tho ho tir dona a thunzom vek don ani ber chu ruam hanna thatak te thusoi thatak te po hi ataka nun puya moti ani si lo chuan vudlaka voyang lekani India mamo ber chu ruam hanna te ataka ti le rangso ka ti hi ani tlai khon huwa che ching India hi tun haya Pakistan in abeng harzok kan ti theyang Operation Sindur nuwa defense lama tun ma ain ma ason chakta zoka he hian be seina asiam tun haya India le China inkar aron thadeu na chungin chungrila ero injin lo na le in hlauna anla nei reng anla nei zel ri bokang anin ring le mai to ri lawang anin kara hian Cold War alom zi zel don ani engral thoma hi thafam ki mom theilo chaklo na lai an nei ve fo chin ral thuam lama khovel inel na sat zia le thiam na san chak zia ngai tu chuan he Chinese Golden Dome lo bum thei Michelle drone le fighter jet te po a chuak ve le lawang ti a soi theilo abik takim he Chinese Golden Dome hi hypersonic missile steel fighter jet le steel drone ti vel be nan engang chia tha nge ti ria da cha kom hle China hi mithiam ten aral thum anda san lo fowani ain soyang ani CMT te po chiang zokin kan la thetura be seila China in chal na hi lo dikta se tu Golden Dome nge thazok ta ang US nge China eng dom nge ron chuak le don Silver Dome nge Titanium Dome engpo ni se China hian khovel chu kain thareng chewania min tinon le ani ber hi